ثم إلى أرواح آبائي وإخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني بهذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الأنساكين سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال داو صبو سيدنا أبي أيوب الأنصاري إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار Inama unzilat angin pastine den turunaken apa hadhil ayatu ikilah ayat Inama unzilat angin pastine den turunaken apa hadhil ayatu ikilah ayat iku fina ing dalem nerangaken kita ma'syarul ansari he golongani wong-wong ansor yakni ngarepaken sapa Sayyidina Ayyub Al-Ansari qaulahu ta'ala ing dawe Gusti Allah ta'ala wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wala tulku lan ojo padha nindakaken sapa sira kabeh melakukan sapa sira kabeh wala tulku lan ojo padha nindakaken sapa sira kabeh ojo sira padha nindakno biaidikum kelawan awak-awak sira kabeh biaidikum yani ai bi anfusikum mun maknane tibi aidun pira-pira tangan biaidikum kelawan pira-pira awak sira kabeh ojo nindakno ila tahlukati maring kerusaan qalahu ngendikaken sapa Abi Ayyub hu ing iki dawuh raddan krana arai rad nolak alaman ing atase nolak ing atase wong angkara kang ingkar sapa si man ingkar alaman ing atase wong hamala kang ngelemaken sapa si man hamala Imam Hakim dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari Sayyidina Ayyub Al-Ansari nikah pertama kali compoken saya tempaten dining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Apakah compoken Sayyidina Ayyub Al-Ansari nikah tempat tak mapan atau tingkat mengkilat atau serba fasilitas serba mewah lah sama sekali. Ketika Kanjeng Nabi nikah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka sedaya para sahabat Ansor saat nikah pada tero masukna Kanjeng Nabi itu lemah. Sedaya para sahabat berharap manter Kanjeng Nabi gelem masuk ke Tangbungko, istirahat neng Tangbungko.
Nyereng ya Rasulullah compok den kaula kosong, kaula di compok dua Gusti kaula. Macam-macam alasna. Kula anu Gusti sini ka. Akhirnya kebijaksanaan dari Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi wis daya bae. Apa can onter ya? Onter deki mon amboe di mah berarti engko deki neng ngikriya. Debun Gusti Kanjeng Nabi. Ampun, yocol onta nikah Kanjeng Nabi nora bunte. Subhanallah setuju para sahabat ni gedeg-degan. Ter onta kamboe tang bungko manter onta biamboe tang bungko terus. Hadua sih. Harap-harap cemas. Hah? Manter ambu ke tang bungko terus harap-harap cemas. Manter ambu manter. Subhanallah ternyata onta na Kanjeng Nabi ini ambu persis combon Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Bungko nak kene cuma beda tingkat. Akhirnya compoknya kayak bagi Kanjeng Nabi beda bebe Sayyidina Ayyub Al-Ansari ban keluarganya beri atas. Maksud teh Kanjeng Nabi malai saya mon mangki tamoy karena punya tamoy mon beri atas diki kerepotan Kanjeng Nabi mangki tamoy. Selama nikah keluarga Sayyidina Ayyub Al-Ansari saking derita kona ganggu ke Kanjeng Nabi tak pernah jalan lurus ke pesaren Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi asaren yang tempat nikah tak pernah lurus. Nyelengseng jalan. Saking derita kok aganggu deka istirahat Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya para sahabat keton arapa bungkona been remese epele andi keistimewaan apa sampean wahai Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Padahal jombon sampean biasa kene selebih hebat banyak selebih megah selebih mewah. Maka jawab tining Sayyidina Ayyub Al-Ansari engkau bilen saabangun bungkojiyah tang bapak pernah pesen bekal bodoh Nabi akhir zaman. Tang bapak bilan pesen bekal bodoh Nabi akhir zaman. Maka engkau abangun bungko je kabit abangun engkau asacian niat tang bungko recek terona masuk Nabi ning akhir zaman. Niat ngak nikah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadi sampean mun bae ngebei apa bae niat apa tepak. Mele kendaraan, mele tanah, mele sabe, ngebei bungko, ngebei napa bae niat apa tepak sebagaimana niat Sayyidina Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah. Nah. Kijak saking aku lah. Entar dak situng tempat pada rebuan ya jongo. Kakanana mau nyaman ya riya berarti wong karo pik grepe hong-pohong ada kim mau tamoyan anu nyare. Nah. Sudah aja para sahabat ini terus masuk nak kapi. Nah, mereka termasuk napa kisah dari Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Dalam semak dari kota dari Masjid Nabawi. Semak. Nah, pon. Beliau ada bu, Sayyidina Ayyub Al-Ansari ada bu. Innama unzilat hadhil ayatu fina ma'syarul ansar. Sesungguhnya ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat insyaallah Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala secara lengkap ning kanto ning menabi ning kayak apa walatulqu bi aidikum ila tahlukah wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini diturunkan untuk kita kata Sayyidina Ayyub Al-Ansari wahai ma'syarul ansar wahai golongan-golongan ansor. Ansor neka adalah sahabat sing ngambek Gusti Kanjeng Nabi. Senora hijrahnya mana sahabat muhajirin. Wa anfiku dan bersedekahlah kalian dan belanjakanlah harta-hartamu fi sabilillahi di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. yakni dalam hal kadinto ila tahluka yakni bunuh diri. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah,
Ayat nikah adalah raddan ala man ankara ala man hamal ala safir rum. Ayat ini adalah merupakan rad atau menolak atas seseorang yang mengingkari terhadap seseorang yang masuk ke barisan orang-orang kafir Rum saat nikah. Jadi ketika ada peperangan antara kaum muslimin ben Rum nikah napa mon cara mangke apalah nyaman lah Romawi. Ketika pasukan kaum muslimin saat nikah, umat Islam pun mulai jaya punan. Mulai ketakut, mulai seganin umat Islam saat nikah. Pokok ngidingnya umat Islam ini ke grimesen nongko orang kafir, Pak. Akhirnya beda salah situ sahabat dari Ansor aneka memberanikan diri masuk ke benteng pertahanan. Memberanikan diri menembus jantung kekuatan kaum kafir Rum saat nikah. Yo berabrik, padahal orang ini kan tak oleh bunuh diri. Coreng abon tibion wak masuk dek jantung pertahanan. Apa tak bunuh diri termasuk? Nah, sedangkan ayat nikah wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Apa termasuk riya? Ulama ningkat dinto banyak pendapat. Ulama ningkat dinto banyak pendapat. Di antara pun ayat nikah adalah debu nikah adalah dalil ala jawazi dukhulil wahid fi sifil qital walau dhannal halak. Dalil ni aneka dalil diperbolehkannya masuk seseorang, satu orang masuk ke dalam barisan peperangan untuk mengobrak-abrik kekuatan umat Islam. Mengobrak-abrik kekuatan orang-orang kafir. Walau dhannal halak, walaupun abaan meyakini akan binasa, akan mati. Bismillahirrahmanirrahim, pokok maju terus, tak pandang bulu. Benar termasuk bunuh diri, benar termasuk. Bisa bunuh diri karena ke dalam rangka untuk napa? Supaya cara kacer kekuatan nah. Mereka sebagian ulama jawaz diperbolehkannya orang seorang masuk ke dalam pertahanan orang-orang kafir. Bersada bunten jumhurul ulama mungkin. Annahu sarahal jumhurul ulama idza kana li farati syaja'atihi wa dhannahu annahu yurhibul aduwa bidzalika aw yujri'ul muslimin alaihim aw nahwi dzalik minal maqasidis sahihah fahuwa hasanun. Pendapat jumhurul ulama, ketika seseorang tersebut pemberani, memang betul-betul pemberani, wa dhannahu annahu yurhibul aduwa, dan mereka menyangka, orang tersebut menyangka bahwa dirinya akan membuat musuh akan lari terbirit-birit, au yajri'ul muslimina alaihim, atau membuat semangat umat Islam semakin berani, au nahwi dzalik minal maqasidis sahihah, atau tujuan-tujuan yang lain yang baik, fa huwa hasanun, bagus dia aja. Debun jumhurul ulama, walaupun reng seorang mun pacet abon yakin cak abon re bengalan ongku bisa metakok nyorot ongku deki orang kafir mun engko ria maju, otabe orang Islam deki salah takok murobengal gara-gara engko ria maju bi tibian, fa huwa hasanun, bagus dia. Bener termasuk bunuh diri. Paham nggih? Bener berarti sampean jalan tibi enten barisan ria bede, peperangan ria bede, kanca banyak, moso bede sampean masuk. Dia lah. Bener jalan bi tibian pah nyangko larek ben. Damah janya tanya na perang menora banyak ada senoro orang bitibian awak laku bibi kok ngarek be jangan ganja. Jadi neka adalah napanya mana moncan bahasa peperangan neka ki bene mata-mata bene nyare salah na musuh bene. Jadi abeen
masuk bi endek benteng pertahanan moso gele dengan tujuan untuk membuat moso neka gede nyorot nki pada bi semakin kuat ben orang kafir supaya tako. Famataka mujarradu tahwurin famamnu'un. Sabunu jumhurul ulama mun kun hanya ngawur dadi bengal ngawur. Wah macan kok lek ora ono kabeh jeng kok siapa ngabi tiban ngawur tahawur. Apa boleh diki bisa merendahkan umat Islam elok gelek saumpama. Letuah ngal mabung Allah saumpama. Macan kok siapa apa. Mun hanya ngak ni kesekarepan artinya tak di sifat syajaah tak terkenal abon kuat mapan bengalan mujarradi tahawurin hanya bermodalkan bondonekat famamnu'un maka dilarang tak oleh karena apa diki agar lain Islam neka kaum muslimin semakin rendah diki bisa tahawun diki wah ya dusnodusir ya aja. Nah, jadi mon pacet mujarradi tahawur hanya aban modalkan bengal king secara fisik tak ngeneng tak oleh. Jadi nikah pendapat dari jumhurul ulama. Adapun sebagian ulama lain walaupun aban yakin cek mati mon aban maju tetap oleh. Tapi jumhurul ulama congo mon pacet napa kelaban masuk ke benteng pertahanan umat Islam orang kafir yurhibul aduwa bisa matakok ke musuh au yujriul muslimin atau semakin membuat semakin berani umat Islam fahuwa hasanun bagus mun ngak nikah amma idza kana mujarradu tahawurin famamnuun maka mun karo coba bente bengal ngawur sekarepan famamnuun maka tak oleh tak oleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adabu Allah Subhanahu wa taala nikah adabu ajiba rabbuna min rajulin ghaza fi sabilillah fanhazama ashabahu fa'alima ma alaih. Gusti Allah nikah sangat gawok dek orang laki siap perang fi sabilillah sandi rasa bongal ongku singke napanya mana orang napa ki istilahna maju kula abri tahu deka kanca-kancana cok bahwa ada ya luar nika luar biasa orang nika mau benereng bengalan ongku tak kira banyak bereng bayi ngela be entok sotokan ngela be anoyo be ngincung kok di budi tang mosor wawa di budi tang mosor be endai bahkan tusar aja orang mun buru dari medan peperangan nika tusar aja. Nah, mereka adalah hukum apa? Maju sendiri ke medan peperangan untuk mengkocar-kacirkan barisan musuh. Jadi benar termasuk bunuh diri. Jadi ayat nikah untuk menolak apa? Hadis nikah untuk menolak tentang orang yang dianggapan bahwa termasuk bunuh diri lah. Karena ning zaman kasa bede peperangan ning Rum salah situ sahabat Ansor sekadi mah masuk ke benteng pertahanan Romawi sehingga tetap diberi kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa umat Islam nih saat kasai katako ongku. Katako umat Islam saat kasa mungkin kain mainan banyak nggak untuk nggak kapok. Ada teh katako sekali. Mayoritas enggak minoritas sama sekali. Tandi kekuatan umat Islam makin bingung terombang ambing. Zaman gak sah, satu komando bersatu umat Islam nih kekuat. Sehingga Islam nih bisa rata seluruh dunia enggak nikah dengan berkat para sahabat nih berapa orang sahabat. Berapa orang sahabat tapi mampu menyebarkan agama. Tentunya dengan keikhlasan para sahabat, orang-orang si penyebar, pendakwah nikah. Nah, la ilaha illallah termuka titik ilmu manfaat. Ya, jadi nikah napa istilahna mun kanggo orang si bengalan ongku, wailat ketulat. Jadi para sahabat nikah mun apa rangat teken engko tako kecuali orang munafik.
Demak wis perang du kalah mo sono banyak. Ben korang sebereng korang kekuatan korang benjumlan korang. Wis beli. Gimana orang yang munafik beli, tapi sahabat sebetul-betul cinta ke Kanjeng Nabi. Hari kesempatan, mau pacar tak imbang berarti kesempatan. Kok biban bakal mati syahid. Seneka. Berapa orang? 30.000. Dia nak mau son 2.000. Bawa-bawa cak sangat saya. Hari munafik, mun sahabat enten. Ki untung sahabat beni guli bi sambian. Sahabat nereng pelian, mau pangkok bi kaki titi sahabat dengan Kanjeng Nabi. Awak perang kan muak. Waduh demar lah demak boleh, perang demak boleh. Kita amari perang lah perang nggak boleh. Jadi sahabat baca doreng pelian, bener orang ben seroban. Nah, wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فاتنا حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قسم والبقي المقدم جميع ساداتنا آل بعل بفخر الوجوش شوف بكر بن سالم وكعب بن سالم قدر ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي ثم المؤلف هذا الكتاب الإمام بن رجل الصلاني وأصول وأبرم ثم يصل بهذا المكان الجد عبد النور زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وتمنع في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتوب وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا. صلى الله عليه وسلم.